Mina ngingosibongile Banda, uNational Chair Lady weMthwakazi Republic Party, ngiyimi engikhokhela omama be-MRP. Lapha besilande ukuzokuzwa lubaba othi yena exotshe umuntu endaweni yakhe, abesesithi yena ozabuya uzafaka uhlamvu enyameni. Siyamangala lo baba ubalekile lakathesi soze kusemini simlindile ngombhobho lowo ukuthi abuye phela azosidubula, ngoba thina sithi lumlungu uDavis indawo yakhe leyi okumele abuye azohlala kiyo, hayi ukuthi azoxotshwa ngumuntu olamandla aweZANU-PF. Ubentela esithi yena ungoweZANU-PF, lilunga leZANU-PF. Thina asilakuthi ZANU-PF kumbeni ubani, thina sivikela umthwakazi. Esikufunayo yikuthi abantu bakomthwakazi bahlaliseke, bahlale kuhle, hayi ukuthi bebe behlukuluzwa ngumuntu obuya esebenzisa injongo engayisiyo. Sesihlukuluziwe sokwenele, sesesabile sokwenele, akusisizanga ukwesaba. Kathesi sesisukumile silapha, onguye osifunayo. Thina ngokubisela lezi zincwadi, ikhoti inike uDavis ilungelo lokuthi a-occupy indawo le, ahlale ngeyakhe. Kodwa bese kusithi umuntu ngetikiti leZANU abese siyakhupha umuntu endaweni yakhe, ikhoti yona imgrantile ukuthi kahlale. So sesifuna ukubona kuthembileyo lokho, kumbe uthembe ZANU yayo. Yikho sesifuna ukubona ukuthi nxa iZANU ihamba ithathela abantu izindawo, ibathathela ngaliphi. Dudulile ezindaweni zethu emakhaya, yasithathela umnotho weMatabeleland. Sithi kwanele